candles and light up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. Ora ta inga yono wade minisi min te wade bi me wowa ayan ko kuring kan ni ko sana ko im pa san nga wagi ne be yon na mawan me me den nano nga yeren kana ko ta ko pa ye ne be de kuna ne po ko ta ngi ni kan ngora ya kin na nun te ta wono we awo yon kan nam dai ko me ngore ne be de nam pantare po ne isu wo wa kya wo wa to wana akia te nu wa kya ke komenti on the live ngia ko de me to ni me ta ko ngora me nam ta po ne ko me ta ko me ye ke ya korobo kina konte meri he yo pe 89fm@gmail.com me te songrai main wakin ke main go sin danan me meten nano o sin hau ka mo ara wan me meten nan we ria atein diriri kaume Itoro iro,
Te bime do wana te minisi min te awa te bime wowa. Tarane kanga ya kawas te meme te nano re tangira kina kona ibukin te tawa no wayo. O e taku te akan te meme te nano ei. Ta yo ka mea kona kana kwa meme te nano te kuna re kuna tawa beau. Me rui ana usu do ware pasta te ngon. Pa ibuni panau na penika katiki roi na koi kai na waus iyon pikini beu. Te toai sarapas menam tapa no kongora me ei. Kona meuri mua ina nun te tawa no wayo. Kona meuri. Ayong kan meme te nano maro kota ngira penatang. Ari kina pa ikara pepe ni panam ni kaka meuri ni kaka tikiroi na koi kai na maus iyon pikini beu kikei. O sangora ki na kon a meme te nano. Te bime me wa te minisi min te awa te bime wowa. Ta kantani nga pangkue ako te me to ngongorai dari ke nam rerio. Ari apun tawano ke. Ya pen waki kain ta katawano. Menam tapa no kongora me yei. Nga yero kona waki o kwa kingane ro me ro. Pa na te me to roni ko andreisi ko meina non studio koropu tarawa. Me yona pangkane te meme te nano. Ari tangira kina kona ibukin te tawano wayo. O yero ko te meme te nano wayo me ron to ware. Merite makurita rureta. Kona meuri moina nunte tawano wayo. Ayong kanna meme te nano ki ere puni meme te nano. Nga yare terapuki nang kanna panna katanga na koi mo ere puna meme te nano. Nga yare mende tapano kongora me yei. O songora ki na kon meme te nano.
Mente kuna hanya wasiran kanani karo koiran narata inkai wapuite minisi mintia wate bime wowa uringa ya mawan memete nano ena to kiro inkan entia wato wana ngayara kwa maninga kanaruna pa yei memete nano me kotangi dan kan ngoraya kinna kukuriko mina ena waki pem me yona pangande de memete nano eta ko te hande memete nano ayo kona meuri mo Hope Radio ina nun teriri ke abo wayo tayo kame yein kwa memete nano wara poni memete nano are kangai airi meswam sinairi mesora ina nun teriri ke abo wei awana na koroi paini kapene korarapa ate kiroi meikanne taru mi romi menam tapano ko ngura me yo kona meuri mo ina nun te tawano wayo ai poneske eta kona bana te akate menna tieni na karaki pa nganaro na pa sairi me teswa ke skari mo teswa ntaina ko imainsi pangara warape ko resinari ni koroi na nun te ngapon ke tangai nane ona pene na koroi pa ni kapene ngayare menam tapano ko ngura me yo wayo ngane me meten nanom ai ponneske sa ngura mo na kon me meten nanom I have learned in all that happens just to praise Him.
replacement. For I know he'll see me through, he said he would. He has promised, I know ear can hardly fathom all the things he has in store for those who pray. I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'd open all of heaven. And brother, it could happen any day. When God's people humble themselves to call on Jesus, and they look to heaven expecting as they pray. I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. Yes, I've noticed all the bad news in the paper, and it seems like things are bleaker every day. But for this child of God, it makes no difference, because it's bound to get better either way. I've never been more thrilled about tomorrow. Sunshine's always bursting through the skies of gray. I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. I just feel like something good is about to happen. I just feel like something good is on its way. He has promised that he'd open all of heaven. And brother, it could happen any day. When God's people humble themselves to call on Jesus, and they look to heaven expecting as they pray. I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be. Sister, this could be. Brother, this could be that very day. Enang birima ka tebe taya yo wabi me wanwa te minisi min te awa te bime wowa me yeina pangkana te meme tenan ware mga spakos o tangira na penakona ibukin te tawana wayo o taku te akan te meme tenan wayo kuna meuri te sakana ko bana tayo ka me kuna kana ko meme tenan wayo ari ari kina pai bana unika katikiroi na ko yatanga aki aspa mere unkwana nua to me to siwe pa na kaira aswa yantaina ko inanun na yata intanga korapa a tikiroi. Meri te ta menam tapa no ngongora, te tapa no ngongora me yo kona meuri mua ina non te tawa no ayo. Ayo ngande te kuna ra kwatangiria. Ika ina no ikon kaiki, ai pones pa mai saruna ra bebeire me arari nirine ake sasani yangoin kan karoi. Me kanaruna pa ake ate aso ina non ra bebeire me arayang wakane. Aspon na ki kona na koroi ki ngayari yari ni angkane de kuna ayo ari ari kina pai pon te bana ni kakate kiroi na ko yatanga aki asa ni mere de pongare ngwana no Aku
Ikain na noy konta ponge ya vana ri ana kiro ya kain kau me singas. Wabi me wanuari de minisa mga po tia watowana me ayona bangane de meme de nano. O de meme de nano ay ro me ron kapta peri pina so baira. O ta ko de han de meme de nano ayo. Meuri hope radio ina de ri ke apo we. Ta yo ka me na bubusi ko meme de nano te kunare te mani pa. Pa wo kira ina de tawano werang da merwa yo. Korara pa. Kaputa pe menam tapa no kongora me ye kona meuri mua menam tapa no kongora me ye kanaro na pa ye na pero me ko me meta ko me ngai no ngongora ya ka meuri na pe awa yon kan me meten nanom te mani pa Ho ko bandi me tona pa ngongora yo ani panan Hope Radio FM 89 de tain kai wabi me wari de minis ai mga po te ava to wana me uringa sponde me tona pa ngwa kina ko non te wana me meten nano ngayari ayona pangkan de me meten nano are tangira kina ko na ibukin te tawana wayo o ta de kan de me meten nano wayo ta yo ka te kunare kora pa te wen nam ga pa yana ko pai bun banara ni ka kaita wan ne bune buna ko na swara kayete me to antangiri ran taina ko Erarapa ate kiro ikan wanam tawano wayo. So diang iro menam tapan ko ngora meyay. Ako na meuri mo men banan Hope Radio FM 89 ko na meuri. Ayong kan memeten nano mara ko tangiri apenatang. Ari kine parita ni banam ni karapara po ni kakaita una koncheswa. Ibukin te metuan anatangira awana kakawakin inanon tepong tawana metawana. Ora kiu mente ona be, iko
Hinang birima ka debete tayo, wabi meto wana rik timnis mangkayo mga po tiawa to wana. Ngayari na timeto ang kanya ni bubusmay ko mememeten nanom. Arko tangira ni kanong oraya kinna. Yon banan Hope Radio FM 89. Isuwa wawa kya. Wawa to wana. Ake tenunga ake tenang pantarepon. Ariko na ande kaya ibukin memeten nanom. Kaya koropokin akong temeria heyo pe 89 FM @gmail.com. Kaya comment yon the live. Kaya ko temeto an memetako. Ano ngongora menam tapo. Are ko ngongora meyay. Meyo na bangkante de memeten nanom. O te memeten nano yaro ko mayroon merite makurita rureta. O ito ko dekan te memeten nano ayo. Tayo ka, kung nakatangan kanya mo memeten nano te kunare, chorus on that mountain. Paikan nangongorayay, menawtapo nangongoramay kay. O merite menamtapo nangongora, ako na meuri mo ay nanon te tawano ayo. Narimuang kanya ni karaute ako, ni kaparapurang kay taranya kay. Iti meto ni kakaya memeten nano man metaranya yakiriki. Inanon beo nanon te tawano way. Ngayari, kaya niya ang kanya, kunaya na usu torete, never the same again, pangayari no niya min, memeten nanom, inanon tawan wayo. And I
Yawakante po skanta ni ngaya ngairamen kami tariwa manem ay tirana aroma ko na karaya o kuriyay ipitamel bakuonga roko te mga hari pasonga ni penye ni kukure naira meta merari karama sina pene nepo nepo pasi Rete kunayo pasi nakatauray ra imano kin Yesu pasi sagi ko na natawar kon Yesu ro kon Yesu ayaron te saira ayari atak Yesu nanako kan nakatauray ni mimay anda mga musika mi na kontapa pai kay men ayay akam na men natin sina pene Howarata hinkai ay sir wai wari ki minis menkai ay mga po tiawa to wana yon banana Hope Radio FM 89 ay are punte banani ka meori na kom kia ko punte meto na penungongora ra ki nam radio men nam tapo ane ko te meto ngongora me ye to anta bene penwaki ani karawata pe minanon te tawano wayo uringa ya mawan me meten nano na to kiro in tiawa to wana ngayari ay si wanu wari ki minis menkai ay mga to ki kanwan tiawa me meten nano.
Kai ni katonga pe karo akara me ona pe karo yani pene so nanori nano ne boa te wea amana no onika pene kaupa Antaya meta atangiri ate
Hoi taku mani meni gunara ina nunti tawana wayo. Tira te nanu au kokoria te aswa meirom. Rau. Te nanu. Te nanu rinanu. Meni kuna mande te saungora ya wasirang kanya ni karakoida narata inkai. Ya poni po rai te avato wana. Naron narakoponta tani yai. Arawa ni memete nano suaki men te avate bime wowa. Ito kin kanya te avato wana. Ngaya rin te tayo yung kanya te saungora. Saro kon tokina kanwan na mawa ni memete nano. Ina nunti tawana wayo. Ngayari ya ponta pa kamo panahon ni karapako. Ibukin namtay. Memete nano maresasa ne po yeswara. Ina nunti tawana wayo. Kuya rito aya kiri amtay ni kanakwa memete nano. Kwa kira roa meke. Yay arawang kani ni memete nano. Restete metuan wakiyay. Naron nare. Tiawa ni mewa. Nakon tiawa nowa. Tepakantay me bukin na batakan ni mepong detayayo. Ang kani. Iyakin ako te memete nano ni kakatua. Takani mepong kuraki kay bukin. Takatauroy na konti tapes ngayari. Tigroy di kinkwera kwasta ni kanakwa memeten na no makurara pa ipukin namtay. Na mga rita na kung kan naroon nangongurangam. May nanon nam studio koropu tarawa.